Assalamu alaikum dostlar. İlk Ramazan geldi dostlar. Atama bolsa Mekke'ye jo'natayım dedi dostlar. Süleyman Tol Beçisi'nde. Süleyman Travel degen kompaniyasına geldim dostlar. Instagram'dan görüp kaldım. Men az bolsa atama belek kılam. Birgelikte görürüz dostlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Taqsir sizden bir surasam bolobу? Men bolsa umradan толук маалымат берилди. Bizde hazır toğuşmak arayışımız var. Senası 1200 dolardan tamaşlı bali içinde. Peşinse viza, aviabilet vardır, o şol senenin içine girer. Men atama neme жазайын дегенде сертификат. Урматтуу менин подписчиктерим, бардык ата энеңиздерди насип кылсын умрага жөнөткөнү. Мен болсо бүгүн келдим, ата энеме, атама болсо бүгүн умрага жөнөтөйүн деп чечтим их Рамазан күнү. Бүгүн болсо сертификат жасадым. Sertifikatımız da yok oldu. Вау, кыялданып жүрөт элем атама белек кылам деп. Достор алдым, аз болсо үйгө барып биргеликте силерге тартып көргөзөм. Биз аз болсо Яндекске чыксак, акам болсо молодец деп мени мактап, рахмат. Аз болсо үйгө кетабыз. Аз болсо атам эмоцияларын көрөбүз, ыйлайбы, ыйлабайбы, мен менен болуңуздар. Достор, мен аз болсо үйгө кирдим, аз болсо атам реакциясын көрүп, мени колдоп туруңуздар. Атам болсо аз болсо шарда отурат. Басбек. Канат. Dostlar, biz bolsa aeroportқа келдик. Мага жазыпсыздар, кантип иштедиң, каяктан акча таптың. Мага болсо копилка ачкам эле. Ошолго топтоп атам айштамдар, тойдон, рекламадан иштеп. Азыр болсо атам жакшы барып келсин.